Evo ih, crni jastrebovi na hrvatskom tlu. Vojna baza na Plesu za američke helikoptere tek usputna stanica, jer dva potpuno nova stižu 2020. u ruke specijalcima. Da imamo dovoljan broj tih letjelica da mogu svoje zadaće izvršavati. Američka je to donacija teška $50 milijuna. Država na nju plaća PDV, a saveznici uz helikoptere nude isporuku opreme, dijelova, ali i obuku pilota i tehničara. Ne smatramo darom, nego investiranjem u našu sigurnost, jer smo mi taj promicatelji sigurnosti ovdje u regiji. Ali ne samo za borbene zadatke. Helikopter može dići teret od 5 tona, uz posadu prevesti i do 24 osobe. Gotovo da i nema zemlja koja u svom ratnom zrakoplovstvu ne bi htjela imati ovako moćne letjelice. Ne samo za prijevoz, već traganje i spašavanje, nadzor granica i ostale aktivnosti. Hrvatski je plan ruske tehnologiju zamijeniti u potpunosti zapadnom tehnikom. Opremljeni su vrhunskom opremom, modernom opremom, zadnjim, možemo reći, to je zadnji krik tehnologije. O kojoj gosti govore samo u superlativima. Once you're in the sky, you never want to be back down. So and I think every time I get in the machine, it's just the same. Pa su se ministar obrane i američki veleposlanik u to sami uvjerili iz zraka. That was one of the highlights of my life. It's a beautiful aircraft and it's very much fun to fly in it. Very glad we were able to partner with Croatia in delivering these aircraft. Da se s SAD-om odavno pregovara nije tajna. Nisu naši partneri tražili nešto za uzvrat? Nije to samo stvar da partner traži, nego mi obostrano jedni drugima pomažemo. Pilote navikle na rusku tehniku tek čeka školica. Bili smo ih uživo, ali uglavnom preko filmu, znači samo letenje, način izvođenja zadaća i to nisam imao priliku. Prva dva su darovana. Hrvatska vojska želi još najmanje 10 helikoptera, ovisno o financijama.